lagi di mana nih, Met? Kita sekarang lagi ada di Jakabaring City, Sport City. Lagi melihat kontes drag mobil dan drag motor. Ikut perjalanan kita. Bye-bye. Ikut perjalanan kita. Thank you ya. Iya. Wah, bos. Ujian nasional ya. Sudahlah kaget baik. Thank you kak. Sebelumku. Kakek kita bahas. Pak RT ya. Ini Bu RT ya, Bu RT.